Чуваш патшалық педагогика университетінде пірімш курс речи бұлдарулы студента балыртырыш. Көжал вренме келіне вуны жамры хушинче херюду бұжу бычы. Тепленрек Оксана Александрова сюжетінде. Чуваш патшалық педагогика университетінің вуны факультет 3 студентлар атыра білмезір ондала кундала удайды. Каман хачи пулдарулы піреміш курс студенті яда елес келме. Шитменіне тада факультетін ятсуме, пілдері же везенжен самай келіне ылана шевезем. Пәдембе студентсен виші конкурс ведер тухмадивре. Піреміш тапқырда жюри членесем везен портфолионе хакпадыш. Кайран хайзембе палаштарныне тада пулдарулық конкурсне бағаларыш. Канаш хулынжи шуразависне Евгения Васильева мен бәчекрен ажазене юратныран школ уменхи педагогика ба психологии факультетне вренмегельне. Школ сакинжинех терлуя вахудшыны юрраги векамылланы хире университетра тюре хазырганы. Шаванбада факультетін чесне хюделеме жанны. Бәчекрене хебе юрба даже поинтереслене деп. Шампая бе паян чеваш тюрене юрлаза барашын. Евгения Юлдашы зене перлеверенеген сен шанчикне тюррегаларза конкурсра икимыш вырына духре. Чи пулдарулы студент яда физика ба математика факультетінче вренеген Андрей Михайлов шынзелже. Шакнашкалы мырту педагогика университетінче пилік мұршулыр дедінде. Піреміш худша конкурса худшынызем кыжал верензе дұқса алла диплом елеш.